Сәлем достар, улар Илзаил каналын көріп отырсыңдар. Демалыс күнді пайдалы өткізу үшін отбасымызбен зоо саябаққа жол тарттық. Саябақтың картасын бір көріп алып, аралауды бастап кеттік. Алматы қаласында орналасқан зоо саябақта түрлі жыртқыш аңдар, жан-жануарлар, бауырымен жорғалаушылар және құстардың алуан түрін қыздар көріп тамашалады. Arslan de. Arslan! 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 Amma yürü. Çatır koyun da. Maralını bir cayna oyna asıp koyalım. Kurt. Akku. Akku. Kutavatır mı? Kutavatırı. Jalan kızlar, jalan. Ne kadar? Al suratga tushiramen, turdir. Açıra. Tamam, yerke. Şaşlarındaki basılması. Yes, yeah. Алишак все боялся, что он не съест. Şu şaşıl kolunda böyle. Şaşıl yüzeceğim. Ben değil mi?
Ayağın kasıvadır. Ayak kışkırttık. Haydi Rizeil. Kenguru de. Al ver. Şöyle. Masa. Mısıklar Kuyruğumun gidelim. Her şey olunca batırım. Oh de Rizeil'in şövünce var. Al. Ne şöp geldiniz. Денег молодец такой. Bir cidden. Stop travel cid. Onda şöp miydi gene? Иди, вот. Жаңа жеді. Onda şöp. Мен еще открываю Папа, пойдем. Папа. Давай, смотри, змея. Şimdi gözde çıkıyor görünür kanatlar. Mana. Символ. Ne дейсің? Тасбақа. Настоящий ма? Kettik. Ana. Kim şişen cansına Ya o bırakın. Жетінші жан бақсақ па? Ya can kaksayak mı? Бұл да не екен ма? Sonda. Aç ağızlara. Tımsıklara kalk.